Hingke tabu tam khaika jotono data mai thangka jotono predict khaika e ama hai ani je prediction je ang apply di mane probability je use khaimani abo mane jagat ono klai tongo do hingke tabu tamo chung based on past result chini thawnai ni je 2021 ni hingke ja current trend chini 2026 BJP winning seat from earlier data chung tam khaika amono chung verify pattern khaika BJP strong seat in 2021 ni include no chung khaika abo include ka thaunayo chini BJP area je jagawo chini je rule chini BJP je area je paimo awo paimo no ang tam khaika bona ang taisa extract khaina ka tam boke je paimo jaga to chini aro priority high no phunu ko tungo aro paine no phia ba tabu je paya ba BJP je jagawo seat thaunayo mangkha abo jagawo chini bo 2026 ni je trend ba je himung je samung tangjak mani no naiwoi tini parameter kabang ma oro apply khaijak leadership ni contribution tini aro je tamong kha area tamo development khaijak kha tini abo area bahai ke responsibility najak kha chini jati bongso ni bagoi chini tiprasa ni bagoi abo ni alignments no naiwoi tini abo no bujiwoi tini omot 9 ta je seat Masmara, Dosda Kanchampur, Karamsara, Chamonu, Monu Chalenta, Moharani, Salagang, Katalia, Mizra, Bichandanagar, Kalasi, Sila Sori. Tini omo je sido chun hanke majority orotam onujak borotam boge paika. Hinke ani je AI model ni prediction not je borok claim kemo hinke. Oro je hani hine je tiprasa je asol hani bongso hine tiprasa tonai rok borok ni contribution kisisa kom ke oro nujogo majority no tini ang kuno keboni community no ang mane stress ke samoya je real fact ni understanding no chung omo area ona hainke kabangma cook mane বাইরে ni je phaiwoi ba tam khainai mane chini brok phono uimano beni brok phono uimano om hai khai mix up umoni bagai o jaga o area o kabangma stress by kabangma boot ba BJP ni leading o chung thangnai o chung nukha tabu inkhai jok tabu inke amo train kisi sa change nujo kha 2026 2026 ni bisingo mo change kisi sa nujo kha tambo inke je chini brok ro tini development je promise khaijawo je development una tomoni abo nukjoglia phiaba aro tipra sani hamjak ma yapri jeri nai chini TTAADC ni je ruling party je tipra motharo aro boro kobama boni stress boni samung thane 5 years boro kahama ke frumoni majority no tini boni planning jotno chung nukharo abono basis no tiwoi tini abo train no study khewoi model tini abono kabangma parameters no apply khewoi tini omon anono phungwi tung nai do kam khai on noita sido se tabuk chini kabangma kaisa question arise omo 2026 o 2026 amon noita sido chini tipramotha ba chini BJP tini bo jagao sobo phaimana na ki BJP de phaimana na tipramotha de phaino na other alliance party abo combine no bora heno aboni party no abono chu nai nai kha oro ang tamo khaika oro ang omono ran khai phungnai isa ran khai phusin amono ang put khaika oro seat je bobo area o tong probability money or higher probability nuja khachini or brains no chung nai woi nine money ang constitution ni bisingo abo je tumoni aboni prediction no chung nai nai money omahai khewe graph hayu flip seat prediction je BJP ni oti promote ho high chances ni majority o kisa nujokha kisa bukha win ungkha thane ni je samuno nugoi tam boge inke je jagao bo area o je ruling party BJP je candidate paine ro boni contribution kisi sa kom nujo kha thane 5 years compare to tipra motha haise do
aba ang kisa na slide ke phung mo se oro ne di amo areas ni tini amo na ang tai wesa oro ran khai phungnai programming amo programming na ang khai tong range bani range no program no ran khai tong nai di oro priority tam ungkha tini high chances amo area wo amo data business se kisa obotong tini 10 da kanchampur tini aro bokbangma tipra mathani fight tipra matha stand khemuni tini gbangma nujago arni bro bot arni brok ro saimangka je 10 ta kanchampuro 10 ta kanchampuro changes nujakhane di graph ni je tipra matha je boro samung khaimani jatini bogi je fight khaimani boro abono kaham ke clear ke boro buje mangka 2021 ni simi 2026 je changes ba je support mamani boro abono clear ke saimangka oro changes nujaka teni cha monuobo omhai no chung nujaka train tamu hinkhe sudu chini bichandranagor kalasi moharani chalagang oro se kisi sa chini downfall chini nujai tongo je moharani chalagang amo jaga o teni bakila chini 1 2 3 4 5 6 7 8 amo 8 ta seats tini amo 2016 2026 2026 ni je changes o chung kisi sa chung kabama majority oro kisi sa chini tipramo thani je effort thaunai 2026 o je current trend thaunai 5 years o boro kabang ma chini brok no support khemani stand khemani fight khemani chu nukha tini kabama jaga no chini brok ni rubber bagan tanjak mani kabama brok no ni land so problem to mani kabama brok ni tini border so problem to mani abono tiwoi thansa khawi fight khemani tini roman script no tiwoi fight khemani tini kabama cases no tiwoi fight khemani nujakha je tipramo thani je brok naki BJP no boot khai tonai ro boro torko jatini no bu kha sawoi jatini nangmono bu kha sawoi boro abono boro nakha oro no changes to nugo di oro pura classes changes chini amo fleet to nukha je graph tini amo chini winning candidate chini high phunjoi tongo ti pramota this time enke ne di almost chini strong 62.5 percentage chini moderate 12.5 percentage and swing ke 25.0 percentage tini omo overall chini tamo saimana chung mane ani omo prediction no ang saya je omo prediction exactly ungna abo kauya fiaba nung je chat gpt no nai tomon slaila omo kisi cha tani sa closeness chini winning point বা থানাই যে রুলিং পার্টি যে টিপ্রামথা TTAADC no যে মানে huge number by je umone abul thai tang kisa kabang this time 2026 hobo tani nujanani chances high tongo enkai oro je ani prediction no je sama mote ke 22 to 23 ni min max uimano fiaba 23 plus pono uimano omai khewa oro prediction ri tongo ang bogai high chances je range je bor phumani abo range na no sai tongo tini omono chini oroni videos orona amuthaknai next video naro miss tathundi next video ke chung area wise so bahai ke samu hunai tam bogai bai ke bo mane candidate ho painai paiya abo chung clear ke details chung salai nai